Alhamdulillah menjangkau umur 51 tahun tu kami memang cukup berpuas hati sebab pembangunan dan kemajuan yang ada di Kampung Sadong Jaya tu amat mengikut citarasa penduduk kampung dengan pembangunan yang ada sekarang lah. Kemudahan yang nampak ini yang tengah dalam pembinaan hampir siap, iaitu yang insyaAllah akan menjadi mercu tanda di Kampung Sadong Jaya adalah masjid daerah, iaitu Masjid Darul Iman Sadong Jaya yang kita boleh nampak daripada situ pun boleh nampak. Memang cukup unik sekali, yang tiada tandingan. Kami rasa masjid yang cantik lah di kawasan Sadong Jaya tu bila kami nampak. Sehingga pendapatan yang ada, pertanian ada, yang nelayan, yang ambil ikan, dan untuk ekonomi macam belia-belia memang ada medan niaga lah setiap hujung minggu. Memang ada diadakan untuk penyakit niaga yang belia yang untuk mencari punca pendapatan lah. Di sini kalau tempat terkenal selalu yang orang tahu adalah jeti di Sadong, jeti panjang di kampung tu orang nyebutnya wap lah. Jeti agak panjang, saya tersalah saya dekat 200 meter ke laut. Jadi kita nampak pemandangan laut yang cantik. Di tengah-tengah jeti itu ada satu platform untuk menangkap grip. Itu khas dari YB lah, memang khas dari YB grip. Sebab dimalamkan di sini ada 3 jenis grip yang tak sama. Itu satu-satu dari tarikan panjang lah. A significant change in the socio-economic development in Batang Sadong has a lot to do with its rapid infrastructure development. All the kampongs have their own mosques and community hall and surely are not left behind in digital economic development with the construction of digital community centers as well as communication towers. Most roads are paved, making it easier for farmers and fishermen to bring their products to the local market and neighboring districts. Most of the development projects in Batang Sadong are contributed by the establishment of the Integrated Regional Samarahan Development Agency, IRSDA. Infrastructure projects such as roads, clean and treated water, electricity supply and others have transformed the economical landscape in Sadong Jaya, Simunjan and Gadong. Simunjan adalah satu daerah yang mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan oleh kerajaan Negeri Sarawak. Pelbagai pembangunan yang telah saya nampak dari segi infrastruktur boleh dikatakan lengkap, cuma perlu diperbaiki. Kemudahan seperti elektrik, bekalan air, telefon, internet juga amat baik di daerah Simunjan. Telah banyak yang telah dibangun semenjak 5 tahun yang lepas, seperti Pasar Kampung Simunjan, Esplanade, Gerai, Medan Selera, tentang keharmonian penduduk di daerah Simunjan itu kiranya berbilang kaum lah, Iban, Melayu, Cina dan lain-lain lah. Perpaduan di antara kami itu sangatlah dekat satu sama lain. Macam anak kita dari Simunjan tu lah, banyak tidak dia dapat menyambung pelajaran di luar dari Simunjan. Tapi kini itu alhamdulillah dah, kerana banyak
setidaknya ditolong oleh kerajaan. Macam kami ada 3 orang anak. Dulu setidaknya pun sekolah di situ. Lepas ya setidaknya pergi ke sekolah kucing. Kita bawa setidaknya macam speedboat pakai air. Lepas ya dah setidaknya masuk kita dapat pakai kereta lah. Jadi ada yang perubahannya. The Batang Sadong Bridge has reduced the journey from Kota Semarang to Gedong to less than an hour, hence driving the economic activities along Batang Sadong. The completion of the coastal road network will help accelerate the flow of people and goods and boost economic and social development. One thing's for sure, one of the main contributors that begin the cycle of prosperity in Batang Sadong is the unity of its people.